Let's go! Krećemo! Bok ljudi, evo nas u šumi, mi smo zapravo na Sjevernom Velebitu, 10 km od nacionalnog parka. I osim što smo došli provesti vikend u prirodi, vikend u šumi, mi ćemo iskoristiti sve njezine blagodati. Jedna od njih su i šumske gljive, koje, iako ja ne poznajem, samo mi je jedan stručnjak, Domagoj Ferenčić. On poznaje oko 20 vrsta šumskih gljiva i pokazat će nam koje gljive jesti, koje ne jesti, to je koje prvo ubrati, nakon toga i pripremiti. Pokazat će nam koje su najveće opasnosti šume i koje su najveće varke u branju gljiva. Krvava mliječnica. Ovo je pred... Meni je jebeno. Jer kad ga prerežeš, on pušta ovako naranđastu išao u tintu. Naranđasto crvenkasto tintu. Ok. Znači, moguće da je to pojedeš i legneš mrtav u 5 minuta. Ovo ne je. Ovo ćemo baciti. Ovo nije. Ovo je škola, razlika. Ne. Je, fakat se vidi. Ne. Dobro. Više žuta. Da. Najveće gljive definitivno koje sam ikad pronašao, i to bilo više koje su bile tako velike, su bili vrganji. Ali onaj klasični, klasičan vrganj. Najbolje kad kuhar sam probao svoje specialitete. Prvo, on mora prvi... Svi čekaju. Svi čekamo. 15 minuta nakon što probamo. Da, mi ćemo kad se ohladi. Dobar tek. Hvala, Hvala također. Kaj, reci komentar neki. Odlično. Jako fino.